A very good evening. Northeast window ki dialogue asu miyeng tabiru puna mo han makta da dong ki hosia LEIMA tong bramna puna mo taram nok chebolo ina na ikop na karum jari. Ngasi Northeast window na khana ne na gudamta pogachari ngasi topic new police station and creation of 12 Sdpo posts harba topic asini. Kuigi manipur da lairiba district ki policing asi hena mapangal kannaba amadi law and order fagatna bagi damakta kuigi mantri pukri da laiba anauba New Secretariat Complex asigi damak anauba police station ama hangdokpa da lengakna ayaba pirakpa dudanatana koigi tongan ba district mapanda koigi SDPO gi post taragani thoi masu koi leiragani haibagi koi tongan ba pauche singi maroi ba headline oina koi thengnajai hariba koi hojik leiriba manipur gi prevailing situation sida koigi police station ama hapkalakpa sina maram oirakanda khoigi lariba district singi khoigi manipur gi police sing sigi ichilnau singda kari karamba hena mapanga kankhat padu law and orders da khare hena phagalakadra habagi thajaba sigi matang da khoi khana nei ne nabgi damang ta hariba topic ase khoi pogachabani pogachari ba topic asibu mapung fahan bina bgi damang ta tongan ba panelist ahum sarugya bigani ahan ba makta dan panelist ahum sakaminga kona na takchabagi tajatu Angtang mayang from the Tamjage, Ahan but the Quiggy Pabung or NABAKISHORE, former Chief Secretary, Pabung Butram Nokchari, Anisu the Quiggy Oja HEMANTAKUMAR NINGOMBA, editor, WAYELKATI, Oja HEMANTAKUMAR Nokchari, Ahum so the Quiggy Oja Measure, ANGAMBA retired army, Oja ANGAMBA Taram Nokchari, Yamuaje, Quiggy Matamatam Gyoiba, issue the canon and the canon in a with the Mutapukachari Basumla platform, Asida Quiggy. Panelist ahumna isagi mamal yam laba matam khara khajiktan kaitopiduna kuigi newtv bu support tawbiba duga isagi ba point of views mayam thambigani habagi wakalonda haktang lengthok piduna haiba program asu sarugya bibagi damta hanna newtv mai kaidagi panelist ahum buthaga pongdokchari pogachari ba topic new police station and creation of 12 sdpo haiba topic asiga mari leina ba han bo hangse oja hemanta ningom batlak chage Oza lokhatlagli ba khoigi khongthang asi nakal marom da khoi yamna positive oibe impact amata su yengba yai adubu lokhalai ba khongthang sigi matung ina thamli ba statement asi law and order asi fagat hangani haiba adu khaktana tana khoigi tongan ba khoigi SDPO tongan ba district mapan amada creation tawgani haibagi warol su thamlagli masida lokhalai ba handaki masigi khoigi step simana ozakari awonba habdi laiba khogi law and order sida khara khajik tang hena improvement lakani habagi habdi ching amadi tam ani makta chap chaba neutrality ma lakani habagi thajaba laiba mind to exam tong thambi khogi hojikta mayamda khogi ngarang manipur government thoiba CSC gi matungina harisi khogi sida new secretariat ama hydro capital project harisini ko masida leidu si ganugi secretary si hongani civil secretary si hongani mantri pukita hongani then sida hongba sida chief minister gi kano hokta magi quarter hok yorop yai na hai atopam su manipur gi ganugi police ki hai tare ko de ganugi police quarter su asta hong doini like the high court su lei aduna aswai gi area se yamna pikpo oyaraga su yahogi yamna kudong tiningai oiba then law and order da yam section ningai oiba mafam ma oidoine bako minister mayam ka doini IS mayam office ka doini thodu wathok mayam thorpa ya khoi swai mayam khambi dungai ko ahogi irang ama thorakanda ahogi gano da secretary ta na thagana simin sagida na thagana minister mayam le bamdu de hek thomjin mam deidana adu mayam sin laikanda tai ma phadana sagi asikaki oiba police station ama khaksi thamam thoi ena adum masi adum power port amani sige proposal mayam se ano bunati mayam na ano buenos lower one ko hanagi government ama leading mamang dagi hona masi thorang toruga adum leiraba port amani ado handak kitang law phadana hagadra ama hagadra namru bodo projecti puthore aduga sanarani haibani laise ko adagidi SDPO hai ko subdivisional police officer trying to gi magi post ni ma hangdo se ko post ma hangdo ni post mayam se hang badana tana trying to hang badana tana magi office mayam lo salai do ne ko kari gi no adudi
ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯆꯂꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯅꯧꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯡꯉꯛꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯣꯅꯦꯁꯨ ꯑꯅꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯅꯣꯅꯦ ꯑꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯖꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯍꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ SDPOꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯁꯕ ꯗꯤꯕꯤꯖꯅꯦꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ SDPO ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯏꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯏ ꯃꯔꯝꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯝ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯦꯡꯃꯜꯂꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ SDPO ꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯇꯤꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔ IO ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯐꯥꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ SDPOꯅ IO ꯑꯣꯏꯒꯅꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ SI ꯑꯃꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ SDPOꯒꯤ ꯆꯠꯄꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯆꯤꯡꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯇꯝꯗꯁꯨ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯀꯦꯁ ꯑꯃꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ SDPO ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ 4 ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ 5 ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇꯕꯨꯗꯤ ꯈꯔ ꯐꯔꯦꯀꯣ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯤꯗ SDPO ꯐꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯄꯨꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯗꯦꯟ ꯁꯤꯇꯤ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯄꯨꯕ ꯂꯣꯏ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯅꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯂꯝ ꯑꯅꯛꯄꯁꯤ ꯂꯩꯇꯦꯕꯀꯣ ꯂꯝꯕꯤ ꯐꯥꯎꯅꯗꯕꯅꯤna ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 10 ꯂꯥꯞꯄꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ 10 ꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯐꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯑꯅꯛꯄ ꯃꯐꯝꯗ SDPOꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯊꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯑꯩ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ SDPOꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ SDPOꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ 3ꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯏꯗ SDPO ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯤ SDPO ꯁꯄꯔꯃꯩꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯤ SDPO ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯥꯟꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯧꯔꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯁꯨ ꯅꯧꯅ ꯍꯥꯡꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯄꯨꯔꯝꯃꯤ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦꯕꯨ SDPO ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯃꯣꯔꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ SDPO ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯝꯃꯦꯕꯀꯣ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ SDPOꯗꯨꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯄꯨꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯀோ ꯑꯗ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡꯁꯨ ꯀꯁꯣꯝ ꯈꯨꯂꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯀꯥꯝꯖꯣꯡ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯒ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯅꯤ SDPOꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯖꯣꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯄꯥꯔꯕꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯊꯝꯃꯅꯤ ꯁꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯔꯦ ꯅꯣꯅꯦꯒꯤꯁꯨ ꯅꯣꯅꯦꯗ ꯍꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯔꯤꯕ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯄꯤꯇꯣꯜ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗ SDPO ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯁꯨ ꯍꯥꯡꯒꯅꯤ SDPOꯁꯨ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯤꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜꯗ ꯆꯥꯄꯤ ꯀꯥꯔꯣꯡ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯡꯉꯥꯔ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯛꯑꯦ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯇꯥꯃꯩ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯀꯟꯈꯠꯍꯟꯅꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯦꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯖꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯆꯥꯔꯖ ꯊꯥꯒꯠꯇꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜꯁꯪ ꯌꯧꯍꯟꯗꯅ ꯃꯔꯥ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯂꯤꯡꯈꯠꯄꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯐꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣই ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯃꯤꯄꯨꯟꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯤ ꯐꯨꯕꯒꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯣꯔꯁꯟꯒꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯐꯥꯕꯒꯤꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯦꯁ ꯑꯝꯇ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀ ꯇꯣꯛꯀꯅꯦꯕꯀꯣ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯁꯨ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯀ ꯇꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯨꯡꯂꯥꯛ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅꯤꯀꯣꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯆꯠꯅꯗꯦ ꯁꯤꯃ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤꯀோ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯧꯅꯗꯦ ꯀꯥꯏ ꯇꯧꯏ NSN ꯑꯥꯏꯟꯗ ꯇꯧꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯏ ꯗꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯆꯤꯞꯁꯤꯡꯗ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯋꯥꯌꯦꯜꯂꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯁꯁꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯆꯤꯡꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯣ ꯂꯩꯇꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯅꯤ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯅꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯆꯤꯡꯉꯩꯁꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯈꯛꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯁꯨ ꯑꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯈꯣꯠꯂꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯀꯦꯁ ꯂꯧꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯣꯏꯁꯟꯗꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯀꯨꯀꯤꯒꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯆꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ
SDPO gi mayam ji tangai phadaba mayam ama lere ko laibasi ngasai gi khwai da gi luba khwai da gi chawba adagi di kamai do ge bu matik mayai leba mina crime to se khoi gi kano na kano gi police station gi OC amana mai matha ta case lo se yadi ko ka tong de ko aduna kitang arubu oragadi SDPO gi thakta leba kangu sina pae ko aduna SDPO si mayam yeng biro ko shada sungai re kulai pai ba la lo ma phara ba magi ayo kanano oini haida gadi SDPO no oigani ko SDPO no oigani ado o sidi ka doge bu madi case transfer to bukani mana kan pai dis kan tongom deba ko sile aduna hojiki singda kari gi damakta kamai toraga police ki da case wakat lakrino haido di mayam khambirang bani koina kanna haru yadi adubu handaki 2023 gi May dagidi kanogi crime mayam ama lakhre ko hanaba sunaba mayam lai madugi pending the lady ba case solution pangam na bagi damakta case lokot pangam da mayam lokot na bagi damakta then ngasagi huran chinthi to ba mayam phatawri to ba mayam phana na bagi damakta police ki mapangan kakat na bagi damakta mui le ragadi pharena officer mayam ma le ragadi pharena aduga aroi bada amana kamai to gebu MCS ki MPS ki kuthangda anoba police officer khara nipan gumba training loi rebo ko moju posting pide ya taba adu mayam di yenga mathang hangdor pane na ai lawi phama khongthang amani taramna okhum thoi na ismai thamjaki okay oja marak am tang thacha hoge hojiki khoi di chingda ko ki di crime gi khoi report taw daba si makna si gi ko sina oiga da badi khoi gi koina dum thengna jabada chingda tabsi khoi swagi ichil now sing ching the tab se taning da na khoi one ba si oja khoi yam thengnai si masi maksu ngasai gi case lai ta ba si makna taning da bo oidore kari oidoi nu ja chigam tang sim akhoi gi manipur si mayam na khangbiram gani khoi gi law si tampak khakta da chali ayamba sali kari gi no hakanda mi su yam ko crime to su yam yami swaida ko crime torgadi police ke activities henga ta yadedra crimes tawi den adagidi nataba mayama ade oida pata mayama taw misu yam lei adu singdadi adu mug sangse yam halle ko sima khoi khamina ba masang aduna masagi singda lei singche labi thongchu phatte natra adagidi ising masing phatte natra adagidi mai gi phim phatte phattaba adagidi quarter thina leiti natra mayum thatoga waja wariba mi amana ukulgi manung ajaba mafamda posting tare ne tarkanda mana taba ja ngada sa ja kontre natra yenga seba ko border taro de high school am lay or na kana higher secondary am lay na khala seba ko madu salu le ma chalakanda pai quarter select kai de man le daga angang mem like tam bidu no yong ko kayam sa thina wat ke je ko yong development se singda aduna singtam thong manan ba haiba se masi akhoi saida di akhoi panbada hangwena ba pot ama oiba tangai fadana magi basic ko sidi singda su la hinda ba yadi ba ko mai phajana phangan batai sing phajana phangan batai lambi thong phajana phan batai natra adagidi police ne na haire ko inspector ne na haire ada mai police station du da gari ya da mga pusela ka dodi ba gari ya ba mayam na kana tungni soida ai na tung legani DG na tung legani adagi di kana mai matik mayai leba mayam na tung legani chief minister oiram ba kamu na tung legani moina moi mayam sina moi mang le tung le ne ba ko adu ka doge bo sing da leba police tu di ona da kana sai kitang lojing loya da leba police station da le du di khoi thai lagi ka hatare khoi pick up van na to do adu do osi chalini natra thau na kramain tori ba amma tori mayam adugba pap ki masak oiraba mayam duna singda lening da bane na I lawe ko aduna khara phajana sumna tora gadi kadona le leyu yaro duna adum leinin khali aduna khoi sagu chaga pa wali ar khara sumna mong sumna sambira gadi ai le kani na khali oja wang danga si se ong haidi hek hangbe am hangiro haidi jingda ma khoi haidi semgat development asram na wali se akhoi kai haini ma khoi gi chak thung si phajana thungi thungdi habagi issue ma sung lei ko sigi matang sida chingda asram development wat libat akhoi gi sidagi phangham dokpa quarter ama gari gi oiro si wat libasi akhoi gi makhoi gi chakthong si kadai da mangi bno makhoi gi lairiba representative sing sina ta seng namak masi development je semgat tabagi oidoira natragana karai da mangi bo oidino sa si tang sim tang akhoi na development high kanda development si makhan yam ya ko aduna mogi representative eta loi taina basi yaro ko
representative na ngami si kaino mangwanda piriba local area development fund du khakni mana ngam dusiko adok tang mana mong chum sine jaba ngami mong chum sine jadraga mayam du gi wane bako adok tani aduga ten lambi semba emelin lambi semya bro lambi bu emelin semya bra adugi semna bdi pamen leisdi adugi mantri lei natro adugi parei natro hoina emele da lambi semdraga na boycott tawni ga hayindo ayamadu sumdabane na khali ko aduni emele gi mai mathauji kaino ga se khara laiyebako aduni aduga ngasagi akoina migi sakthong matpa kasu oiroi matpa kasu oingai lekti ada thada baduda khara hena thada ki ba haibam leinebako pesa bu pong mat ya ponti da kaya mai kanogi miamgi kanobu lanbu kangu na ngami ga pong mat ya ponti ba sigede wanebako ya ponti da aduna ngasagi thada bam thokpada thada di haiba pot ama adagidi thada gada pot thada di haiba pot ama adum yai aduga police tab kanana sen thaden goino ada police ki mapangan sai law and order se collapse to holiba mafam duda police ta mapangan pi bu kanana ya doino sini sumra kaino police ki bulletproof mayam pi disi karigino adagi noi paiba ado di la police commando lakani haibada sarng ba yaroi mayam kulai wen taro thingi netro ado police kamai sakhola do ni bima sakhola ba yadi muidi kamai do ge police to mina dum lejesanu logi thabak dum tokjesanu then atoga order ki thabak tu da khoi dum tokjege na masagi mayam tu loi tawraba pot amane ba ko aduna police commando sang ba yadi kaino kada law and order ngak pada sangi ba mayam do adugi do moina tawdo moi pamde mayam na pamda ba ji kaino khangbiro kadigi pamde ro chum khangbiro ko khoi dum khangi natro irang amma thokanda somna kandagi athubugi oina thajali police commando thajali IRB thajali sang ba yaro no pi mayam na thingi thali natro aduga sarkhro na tali si mayam sine ko lady singje si akhoi loi uruak tani masima kai tawge kanda kuki gi area stawi aduga nagagi area so dum tawe ko laisi akhoi punsi kan na bani natra akhoi adagi lan thom ngak na bani moi lan ga da bani aduga den police station singji mathau masana to hong da bani SP kai chakre adagi SDPO kai chakre suti kari gi lori no police station da min to le desi kari gi no gaina adagi den akhoi na wakat pa lak matam da thau phajana to bi re police na je nung ta ta de okay adur gadi moi saida police pam de have ko hoi manipur police pam de have pam bam le ram gani aduna ne na khali aduna moida akhoi kana ko makhana hayat ta bagi wadi ai study oiro ena khali fai tham thank you very much makha chatha je boina ai pabung na bagi shor lak chage pabung na kalam rom de ki police station ama koi linkhalak pa do SDPO taragani thoi creation tawrak pa se na kalam rom de police station ama linkhalak pa se pabung haidi department dumagi magi staff sing se pabung hanagi lairiba kaino sidagi khaidok khaijin tawgadori bra habadi SI da orga su magi tongan ba hierarchy se constable dagi head constable SI OC sumaina mathang leirak pasna pabung si recruitment se fresh oina laurak kadabra natragana pabung kamai to bujano sig matang si ano police station mage staff sanction spring and ama staffing pattern am delay ni mage inspector ama lairani kwa ama singwe dei kano ning singwe ti thoktre sub inspector mari manga ma assist toba ASI constable head constable madugi staff ke lefam thokpa du di sum leini madu hojgi hana leima leibisidagi men rearrange toge habra natraga recruitment toge habra adu di government na adum decide torkani hariba ade madu problem nate main pro kano di issue di khoin khanna ga du se mantri pukri da laiba civil secretary sida police station ma hangani ha se mase darkar leibra leitabra sine hariba ai wakhal di mase darkar sulei leite edi kano da sudar phamgodriba kano se just minister sing khara officer sing khara mai tong secretary ramai na mi punba mafam am oidori neba kogi civil secretary hoi bobra leiba thabak ji som do hongi haibe wani riba hoji leibi su minister phami only chief minister khaktang magi banglo office ta phamja bai wani aduma leire haraga ekoina police station ma thambase aikoigi resources si manghan bani hariba kaina haida hariba mafam sidagi police station hangang police station se hardly about 4-5 kilometer ko adagi lamphengi police station hardly 4-5 kilometer natraga imphal police station city police station lebi mayam kilometer mari mangagi range da leiba ngakta ne hariba aduna any issue ma tholoko matam se da hariba mantri pukri sida ekoina ras toraga
law and order ki situation ama lakwa protest ama lakwa matam da madu handle tawbu ngami hariba at the most makhoina thambe abase police ka outpost ama thambe ai outpost ama pau pithok pisin tawna na ba adagi mobile gi police delhi daga todu samai tawna control oina ngasai ge mobile oi ba kari gum situation am lebra delhi tawri se mai ge number do toraga hari mo pham du da within 5-6 kilometer manung da rush tawba aduni hena situation do control tawba da lai hariba aduna police station nama samai tawna kano tawbu se ai di maram cha de na khali kari wakhal dagi no police ke adage atopa amna ai ko namu yeng se ba police ki mathau se kari no police ni tawri mathau se kai no sung khana se hariba police ki se number 1 da ai koina preventive measures hai tare ko je protest sama lakwa dharna ama torako matam se da madu prevent tawba ko kari gumba law and order kai ga da bor ga di dharna daga daily lakwa matam da su maso madu ai koina control oi ba orderly oi ba mong da chalan ba ngasai praja gi lei ba public property natraga private property si so anda ba ngak sen ba gi thabak to masin preventive oi ba thabak ni hariba police ki se ko number 2 da police station ama da ai koina lady si kari gumba crime ama thokum matam jura crime du gi madu gi complaint ama lakum matam madu gi FIR tawba natraga GD diary logba khopa complaint receive tawno mafam amane police station ama ai se ko masima lere ado masigi mathang da next step ta police ki mathau je kai no koina police ki investigation ka we haribo ko police ki investigation duma lere investigation crime am thoi kana bom yeno por moral ami natraga rape hana any crime taw matam sida mase investigation tawba mara leibam bi do phadana khotana madagi mangon da ain gi matung ina to hom thoka mathabak to budo koi police ki maduma ani so mathau ne na khalasi crime investigation tawba madudagi investigation to ki finding la amatung do koi charge sheet thagat pa maduga courta ngasai ki trial tawbada public prosecutor ru mating pangba sina second ba mathau ne lor se ko ahum so badai khoina yang kana kana to mutam sida police ki se intelligence collection se ju police ki mathau ne hariba police ki intelligence collection se dedicated oi ba manipur police da CID ki personnel lei ko plains close ta lei da mayam di khang da ba pajai marak ta lehen ba even inspector or su am su intelligence yam maru oi kari mo crime am thola ka dore natraga kari mo thoka da gi intelligence na kwai da gi maru oi bani hariba madu intelligence collection am sung basu sharing si su police ki kan ahum subu mathau ne hariba sina ta ba khoi ge traffic ki management tawriba kholiba du gi ada ge khoi ge gari phajana chatpa sum basu ju khoi sum tawi ko adagi hoji aroi bada yam kana khoi ge manipur gumba yamna disturb oi mafam da di counter insurgency operation sida amu khoi police yori hariba counter insurgency operation ge samakta khoi namu masi maru aina specially train tawba commando gumba kari gumba se mu dakar la ko masina manga suba khoi police ki mathau ni hariba manipur da di su gumba situation si yam sing dor su tampak to su counter agent insurgency ki operation se darkar lai bina yamna well train tawba ngasagi school of jungle warfare gain lai ri counter gorilla warfare daga yamna train tawba bairang te ne khoi chalo re mizoram da lebe india gi wani yam chawba Kasi jungle warfare ki training to major general lamana ka makoko edna leibo mafam ni masi pitri ki jungle warfare ki training ne ado koi manipur ki leiba commando sing kari kasu in khamba madu da tharaga training to rongani na khali masina specialized job am leire ko ada ai khoi ki kano se Sdpo train thoi ga post sanction to ba krai se de khoi na yam ne na harau ngai lei si it is just a peanut hai tare ko lei ba khoi manipur ki situation si da di Sdpo train thoi ji khoi na district tra tru di yen thoki matam da kasu leite hariba asum to go de thabak mayam counter insurgency ki oro na droga drug ki dasu suppose drug ki say narcotic affairs and ba sida narcotics ki thabak to sida manipur ri yam narcotic ki thabak si yam da to bri na sida su koi well trained to police officer sing sum darkar lei hariba aduna train thoi ga hap si di yam de masida gi hena yam na hap darkar oi hariba ade atopa ai khoi gi changing situation sim ga ai harba hai ge ko change si kamai to ge da khoi na ngang oi ngai da se some 50-60 years muki mamang se da di ai khoi gi police ta asage authority da prajana respect to ba prajana hai bin be se le ram me hebo even I could have big a quick in Tokong, I would consider a quick grandfather, heck mayam was a big Kungi Chokidar, where a member. Kungi Chokidar was a massy
yam respect the way praja singna aduga mana intelligence police station da hapta khuding chalaga pi deaths and the birds natraga hariba khunsida thoiba any crime khangde quran chinthi khangde masigi mayam se ma pi sida natana mana laikai gi oba khun gi oba crime kari hani sigi family dispute kumba tawba daiba kari hani khana chain ba khona ba lamgi adu ada macha masudi makhona man bo bichar bo sum tawi ama se ngama mise kari no haibada madman pai se kari hani thaina chaukidar na morge kompak ena maler mi kwa nei khangam da we madun mage symbol of authority ni hariba madu ubada mayam se respect tawi hariba admain dawna leiramba sahi nifu yankhai gi mamang da authority bu respect taramba police constable ama nomai pai bujuna taba chaitu macha am pairaga lekai da khunda lakpa da mayam se kine hariba ada hojikti police the labor authority kano respect se yam hanthare hariba sing da su tam da su khone sing khak gi su haigum se hariba aduna ai khoi gi kano se loina order situation se phalak ta bani na ngasai gi ai khoi gi mi su manipur rifle hape IRB hape BDF hape nomai pahele masi wong laina masai gi prajana makhoi da leiba respect se yamna watle hariba adaga maruena hojik leiba situation se da aina haining badi ai khoi je normal situation ate extraordinary situation ni extraordinary situation di asi deal taw ga di extraordinary measure khra darkar lei hariba si khudam na da hojiki kanwada Moriada, Mayday police officer Thambinu. Haipam Tokta, they have no justification to demand that Mayday police officers should not be posted at Moria. Adege Churasan Purda, Commando Thambinu Haibomba. Makona Tonumra Tonaba, Masagi Commando, Singchi Mayday, Maruena, Manipuri Commando, Sing Yambarin Paba, Yam well trained Toba. Situation Aruama, Masai Baruana counterinsurgency, Nui Paiba, militants in Diltaropada, Equigi commandos in J. Pajana, Matiksai, Bakoi, Hai Singe, Haina, the Maitong, Hanging Hariba. I could on the guy Piranga. 1997, the A Punjabi Hamba Assembly election, the Election Commission, you observer or in Shelly Hariba. 97 Sally to Amritsar Dani, Asagi hotbed of the insurgency, Khalistan movement, quite the Pakistan border, Maya, the Leba, Taran Gumba, the observer in Shelly. And even I suppose security some P at that. Adudaina hung Makogi security situations, Matando the control Toroctana election lab in 97 Sida. Comment of the Moisu, Yam Satina, Ziki Khalistan movement Sida, Asagi. Me, ma'am, no way by the now, say official Kang de, Sipai Kang de, Canada, cannot me. Masika might only losing Gigi had them when I have the Masika Kariani. Masida, legal webra, illegal webra, Forsker the sin a grab. Forsker sin a rugged mind on now, say, my distinct man, you later ba, Mokogi Lord from labors there, only two Morocco the way. Two Morocco labor have a militant ma'am saying a say. Police na question many kang de, my team no question many kang de, the mind or a question Lucian Gi Hariba. I do Matunda Santi Lava. Adam Makoina empowerment of Bogi Ama and one the Harbly. Matando da Poliski or she the Oiba. Or she is the Hena Matona, Panama among the power pin of SPG powers efficiently. But he will work Tolopti or Sigi Panduiniqua. Aduga, power the district to the SP. Power P than Mazi. Matona, Padana Tabak Tobung, I'm none of them import away. She couldn't have the Hosiki Manipur labor situation, she the equa Karihani. Must situations in Lakshangi, Hargadi, counterinsurgency, the Mukta, Post Mayama, police station Mayama, Sting the Tampakta, Pajana Mayam, hanging up, must open the woman that Kale Hariba. Police station Namana Dikoya Ponte. My area is a pre-form police station Magi jurisdiction area. She the curry toiga, Imun, Sida curry toiga, in Jan curry toiga, have police not come to air intelligence. Intelligence, army get the Yapatan. Suppose army get an electoral roll, say, suppose going to Gonga, electoral roll, me, I charging cast electoral roll, the Palava. Lay even a delay labor, lay Mokoyum the Laga Hangeva. Electoral roll, you're missing, the ladies, ma verified however. Later is a crisis, Naran Yogri, Cocky brand, verified however. I don't know, equine intelligence gathering, say, right up to the
family ki level da individual ki level da khoi ge manipur police na tawraga di amuk ko hena santi raksa tawbada amuk hena mating su oigani aduna singilam da nga sai ki hariba police ki crime hanthabai matang du sai harapan ge khoi sing du su SDO na kari kai na khoi posting tawrami masida moi ge customary law hena malai customary law se sai ge khun gi ningthau sing adagi moi sanebe gi matung ina lekai da khran sin thi tawbo khopado kai no tawba यानबई मतुंगिना कोंगबा है सन कोंगबरा ओ कोंगबरा येन कोंगबरा म कोंगहलगा फाइन खर तौरगा दुमाय दोंग लोय करी हानि लोसिन नै अदना क्राइम होइना एफआईआर तौदना के सथदे मदुसु अमरमदा फते हमनते मदु यामना एक्सपेंसिव जाम होइदबा ngसाई क्रिमिनल केस अमा ओरुरगदि यामना मीजे हरास तौवी उकिलगी नुकिंगी तमाय तौं तौवी अदना आइन अरोबदा हाइनिंगबदि police station amagi wana te darkar le de singilam tampakilam khuding makta darkar le bedo hariba situation in manipur je santi oina pusilangna baida makta police station masing amana ta ba kulla kundra ra kano open toraga aduga makhoi de sign tawdri thabakna asai ge no man crime gi nate makhoi di counterinsurgency operation da makhoi train toraga masi kan lekai mata kanano mata hojiki khulai paibon ta lebe yaro illegal oiba weapon thambe yaro heji mai dongna toram matam dadi khoi manipur se shanti oina lakpada muk hena mateng pangane na ahamba round sai thamjage. Okay, thank you very much babang thachari makhat chatja boi nei ojangam badalak chege ojangam ba khoi babang nabakishore na hojik thambigi bo bapamda khoi matam thaina gi matam da khoi chai ama pai ba khoi police amada bo min respect to be hen ba si matang se khoi hojik su du makui habadi lairi ba khoi manipur police adagi MR IRP laiba sing sida kaini adumak hani moral polishing amadi tolerance level si khara khajik tang handa bagi mami se khoi udaba nati ui even makhoi ji training lorba matungda makhoi kasam jari basida miyam gi punsi kan ba loen order ngak pa khot pa haiba miyam ma haibane adumakpu abunasu hojik thambi ba point da aino ja da lak chani di ojagi as per your experience hai tare oja su matam sangna koi di Indian Army gi kano da lai pirambane masida kari difference koi gi laiba manipur police amadi laiba koi gi army gi sida kari khena ba masida manipur da laiba koi gi manipur police IRB MR sigida ojana laiba situation sida masi kitanga implement tawragadi khara khajik hena manipur gi situation sida hena phagat kani habagi ojagi ba kari mo point of view kai le antang thank you आम होबदा नोटिस डायलॉग की व्यूज दा आई साइट की खुरमजरी अदुगा एंगोंदा हंगिबा क्वेश्चन दो आई साइन खुमजनेंगी अखोगी मणिपुर पुलिस दा डेफिनेटली इलेक्टेड सरकार ना पावर पाइब कांदा चीफ मिनिस्टर ना होम सी मागी मखादा हमी मी अमना इंडिविजुअली अमना होम मिनिस्टर होइना लयरदी पुलिस सी खर थुना यामना फजना चौकट लमगनी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस की मतम ओरबसु बीजेपी मतम ओरसु overloaded with work he is not able to pay attention to police and police the welfare of the policeman not the police officer alone policeman ki welfare police inspector ki welfare da in addition to that moigi duty is to perform tawribra perform to boda kari difficulty face to but enhance to nabagi karim the khanbiram dre everything has been left and posting so there is no rule for posting aina madam ki channel aise ki bidu jiri bamgi osi esibo tombi bu thabuk phajan tawena ta posting to onbi gi adugumba rule follow tawdaba aduna first thing I haijo haibadi Ching the moi ki customary law laini Manipur Valley Imphal Valley jo koi ki law laini but akoi na follow the Indian constitution ki law and order da madung na function to ba and police officer amana first thing most OC law book ama malaga thami moi law the familiar oi de ade moi ne mi pharmacy charge it to da as per the law to do ni adana moi ki functioning the requirement of the good knowledge of law am required to be but more than a good knowledge
Moi internal functioning OCM leba, OC makada inspector ni home leba, the makada constable leba, adu makada kanana patrolling chakani haibagi discipline am leba, systematic oide. Systematic oide basi encouraged by lack of home minister, just given to one power man da one man power peak re. Masi Manipuri Praja ju matung da election to boda IB ga dobuni separate home minister thambiu chief minister na paibi ganu maram di akhoi da wa bade akhoi na wa ga doini public na why police is here to protect the general public not just protect the VIP and I ex chief secretary sahab na hai bade yajaningi anuba secretariat se asigi tamte special police OCM required of deba or nor a police station required of deba adu we manpower do ati mafam distribute of you shortage like bada sidal same strength of the secretariat new secretariat old secretariat mix mein am to sida shift tawguni adi mamang de police headquarter am la police headquarter masagi security lejani adu jo policeman ni there is no need to open a police station or have an SDPO you are only creating more power structure aduna asigi problem kai lakani achopna am chawkhre pikpana pikre manipur soin magi class conflict lakani adugi highway du khar legi di flyover sadri chat pe yar loi judge amal lakpada sorok thingi judge ahum ni sorok ahum lak thingni adigi chief secretary lakba mung thingni adigi minister amam lakba thingni adudi ultimately we would require a flyover in that place where the secretariat is there aduga policeman nakanda yengbiu 69 battalion CRPF ki lady adu anytime requisition tawada lakado bani aduga mamang na labor population di mixture of Hindi speaking Biharis aduga Manipuri Muslim kharju lai adu population yam de ba they just hand to mouth hai the living neighbor they do not create any law and order problem aduga Mantri Puki masagi Malak Maktada Pukri Bala Malak the police station lay hangang su ultimately well looked after neighbor asidi overreaction hai gadra recruitment of you akhoi yam harau je mi thabak khara phangane na maram di thabak phangde ka chai kunthra ma thoi jo mi jum guding jobless lay re aduna handak kisi governor sahab na hasty decision lobra natraga popularity pambra ai thabak tawri hai na sida bureaucrat mayam sahab su secretary sahab aage ex secretary sahab khangbiram gani not block the chapiu home ministry ka finance ministry lai south block the ministry of defense ka external affairs lai maduri lai ba security simple defense service staff in nongmai ba bam khakni guard important di changma mi du check tawba changi ba mi du thokrabra manung dagi secrecy logdabra madu check tawdi important ne mapan je police station tara thambana kana de thambiu police station praja gi seba gi thambiu aduga police station du da kari duty tawgadau no do haibiu adu most important praja ju khangbiu akoi ji union territory oramadagi state orabani state di law and order ji akoi gi elected representative ki makhad leibani center ki makhad nate aduga land chu akoi gi state subject ni adu law and order ji execute tawda radi we require the help of a minimum SDO or a DC to give the section 144 power be badu execute tawbi matangda aduga police ki manpower to train tawba aduga we should be equipped kare any patrolling gari athabiu asidi home ministry na state khuding the pieba as a grant oina akoi manipur gari am kakte oi governor ki mayu mamangda mure aduga ima ke then magda mure ani de hen ude gari me am se kai gari ke do lagtri no demand tawbiu nambol lagi na Imphal bhawa police patrolling 24 hours chalan biu nambol moirang de Imphal chalan biu degi tenupal de ni siwa chalan biu similarly segmai de isa chalan biu adu chatte akoi gidi adu
police patrolling to police to na pha badu nearest police station pira loe adu me amdu khangan bi aduga second point amazu hijack ge ai police ki da khitang aina nuai tabam lay police housing aina mama tare police housing manipuri contract ai loi logre adu pradhan jokang kari man mo logi bnoida but police housing the police constable amgi mayum sara pira ngasi phauba akoi army housing ni jawan gi yum sai officer gi yum sai adu installment da pira lawi ai samak chu noida da army housing di yum lobne similar asi kuma facility police housing da pb bra pide police housing contract law lei achau chau contract law we adi vip amana patronage p police officer amna kai gino chairman oi jibu police housing ge asi me am si ai gi individual society ki grievance ni aduga plus awareness police ki officer me am jo awareness pujaning mani police inspector ju noi gi right ni noi the revolt to have no right to demand of you right comes when you say I want my right I have the right lakani aduna first question is sida lesson jarge thank you very much mari chumba waro thank you very much once again ai oza hemantaning matam lakchage oza na kalamarom dakwi pabung amadi ozana thambibagi matungina mu yengragadi koigi somda shift tawraga su tangai phadana koigi amarom da yengragoi hangang police station se dum nai lamphel police station chung nai masida nakalom da yeng kan manipur gi apunba budget ki subject to correction ko around 30% mukti high ba koi police ki department si chatlibane adu be targadi amu ozani na thambiriba pabung ga ozana thambiriba matungina require oi ba darkar oi ba mafam da thammane hena pharoidra masida adu hakna thamubagi mathau ita ta de haiba warol of thambiri ngasagi budget ki su makoi da di yengra kan da around 30% mukti challi ne ba sigi impact si su koi amu yeng da ya de ba ja kari thambini ga ja ai bo laita na hai tare ko yum da nuai na potha han ba haiba si sagi police ki magi thodang khoi manipur police na mapangan si yam no sondaba matam yawre ko matam du da mi amta leiba ngamna da matang yawre yam khamir ngoni la generally myam sukudam mani then adagidi masak naiba mioi kaya ama yum da leiten leingam da na loi shili mapan scenery ne ko jida u film ka parak pagi halak pi ngaktani sisu khoi adum khangmin na ba pai police na khoi masagi law and order ngak na bagi damakta then adai tongan ba thau myam ma tong na bagi damakta asok bo thodang lori ko moi gi thodang si khare he na phagana na ba kamai to sigen nei na badi yai ko ai khudam panjage ngasi dagi na masi kuiram matam gi wari ni agoi district ama jeribam district ama khaiba matam se jeribam sida kari gi police station ama thamino hai si akhang ai mayam gi wang ama oi gi ko kari gi no jeribam da police station am thamidi jeribam ne sutang chawba ko mayam hai ne ko sutang chawba hai mayam no ko square kilometer ani hum mari manga khak chawba police station ama thamiji kaino ani ama da senting nam ne na hai ko ada ngasaki akoina ujigi police station ama thamba haibasi police station police ki mathau si karino miyam gi punsi lanthum kanba ngak senba ko aragi khudong thiba thuoi haibagi magi kadoba ma leidana adu pot ama phim ma lehendoi ne ko adu then jeribam di kari gi thamino haragadi ngasagi mase asang ba taida mafam oi yam strategic oi mafam amane ko handak sungai re jeribam si da matik saba police mayam ama lerambadagi then central force mayam ama lerambagi jeribam da yamna kanba irang thomdri ne natagadi mai tai leibang am da lerambdoi ne ko sisu khoi ni yeng ma chamme ba aduna swaida khoi kanogi ama khoi Sdpo gi office or na police station ama adum hangba capital police station na hangba da ai ka shu thona ai di kai da bra ai na khali huji yekse akhoi da singje singida sipai batale na ma thamasu singi law and order ngak pute buane mayam khang law and order ngak pa hai si
police personnel masing yam lerga su hekta yati ko magi strategic location mayam yengda yati di hojiki torbungda side di anak pani na simkhung singyani na adum yane bako or na kana kano da tipai mukta haira sep ko kitang haidok khibada khogi kano lehrani khogi turen gi lambi lehrani natra ising gi lambi lehrani adagi sa som nakanda phala hajang gi na singi ching mukta ngai natra ada akhogi thabak tawriba mayam sina police sing sina kamai tong na sing da kar operation chatoi haiba pot amalai aden atopa mana ngasagi ada dan leiriba mi mayam sing do aduna corporate da tawroi police da corporate da tawroi ko sineba lai sing aduna police ki thabak sing si karino haina khoina sarangna matamam da haina ramisi kaino har kandadi ngasagi police si akhogi precautionary measure ama moina lawgada bani haiba thodang ama ko pam da thodok ama thokringai da thoktanaba kamai ta hausi haiba pot ama moina lawi haiba porsim harami masi yamna ngalingai gi wari ni ko ada hojekti hongdok toini ko torise de atopa mana ngasagi thodok ama thokar kanda thodok si kamai tawdan losan gadage haiba pot ama sini kaluk irang am toy kaluk irang si kamai tawdan losan be ya gadage haiba porsi masi police ki mathawne anam ba aya ma mathaw leyeba ko then atopa amana ngasagi thokriba thodok tu da scenery ba mayam sing do logi ba kai thau pa ka deno haiba porsin si lak pot amani aduna akoina singda security force mayam ama thamme haraga ama tawi haraga ngak pangam di haraga thamdaba su yadaba pot leine ba ko thamdaba yade ba ko pha ba phunba ama taw bai bi chamani tawde yadaba pot amani na si joi mathau tai ba ko hojeti kamai tore police na tawri singje traffic police asi yembiyo ko shada changar yembiyo ba ko sagi sida traffic police se hek leitaba da ba ko traffic ki rule oi kang khong sai nadra police se hek yaur kan dale khoina khar nungai uri je ko sim leire adagidi akoina striking force nungmai kapnare nungmai kana kada akoi police sangya ponti kana sangduno madugi da train toroba police commando sing or special police commando mayam ladies adugi natro adugi mayam ma sangna na ba thorang lady natro ade haujiti ka dore masagi sigi mayam sigi matak sida cyber crime unit ayam lai police station lai je cyber crime si id district khuding hangam to ena kari yam chawba akoi punmaki singna ba yaba porse machine phajana control tawda di akoi yam wane ba ko khoi uji waidana kahin taba nupi anga amagi kainom tawgi so thak thagalakani ama tarkani migi ikai khumna ba haibam leitre natra angang ju ahanju tawri myam jine ba ko si akoina yenghen ba ma sangi aduna silakanda ngasagi si aina sum masak mayam khumjak pani aduga manipur police ta kayam thina hoiba leige so amu yemina se ko yemina si naina se ko Sdpo mayam hang natra Sdpo hang bi order thoe natra hangani ko Sdpo hang ba di arai bani ni natra manipur da leiriba singi decision da police station kaya da police ta nongai pahen da leige che thidopio sini ko number 1 police station di leiba nongmai di pi da police station kayam leige se thidopio number 1 number 2 wireless leitaba police station kaya leige se thidopio sini ko police ki communication is yam du port amane ko communication thau da ba wireless tham da mayam ma hojik leiba ko singi lam jing da adudi ada loino da kamai ngak tu natro adudi thari ba officer mayam jodi yana ba hinga lore tolo soida lore natro ari sogden phamga leitam natro si porsi leiba ko sini aduna si yang kanda akhoi no ji yengi si akhoi ki police ki da secret phanne na malai audit tawba yada ba ko aron ba secret phanne na le yam chawa phanni ko sini ba khoina kamaina police na scenery ge ja khoi yam tan khangni ji masin tan khangni ko masi yena na sare ba moi masen ona tagana maram chana scenery brai je masi khara yenghen ba sum brai na khali sima ai haini ko aduna hojiti ka doge bu technology si yam mathau tai ko technology si yam mathau tai ano technology mayam ma kan to butai hoi nongmai kamnare na hoi sida ekema yalaga hoi bullet pom khag yauraga maduna sangmana yarak ponte ko mina bom na capture kani aragidi mane police ku to khai ba drone mayam ma thambagi tangai phadab lei drone su ka mai to ge bu ngasagi hoi surveillance drone khakta nataba ko nongmai pu ba ya ba ka pa ya ba bom tha da ba ya ba hoi kanu se hoi 시주 drone 주 좀 마타우 따래 에버코 시기시 야ም나 군나 컴분나 칼라가 타박시 또 몸게 땅아이 파다블레이 아도나 police modernization 하이제 modernization 하이시다 아코이나 옌도시 쿠주쿨라이 파박악타나 이 아두시 야데 에버코 police morality 지 까이 차르게 시미 옌시고 police moral 까이 차르게 시
시네버고 마tamamda ngasai mayam panari natra akhoi thainagi police kano ma haramdo natro sai bau pai da ba uniform setup police ma lak matamda khun pak ama mano khudo pungami migi matik mayai che ko yongko magi power se kaino hakada akhoi na lo si yam ikai khumni yam kinayeba ko yam kinaba pot amane ba ko a hojite ke lo su karam kidi natra adu dilaina sim minister oiba mianga social media ro onjela khanang le pami ne khoi je khoi jang pom ne mi khoi manipur je sathi gal jani ko aduna police du ngai kai soige se kwai chawa soi mo haige ko hojik imphal mayolda numidangi ahing nung yai pung ani ta matamda khoi police station de attack tore hair je ko ada attack bayo na ba police kayam na leigade ke kayam lakade ke se kayam chun lakade ke se haina se सिनेको QRT न खन लेरमनी नत्रा गाड़ी मंगा लेरमनी अदुन थेमयम पोंतेबा अइना हाइबते तेते मसागी लेनिबा पुलिसिंग जे पुलिस पर्सनल सिंग जे था कया गिनो तोलोपी से था ट्राउम दुगी तोलोपी नि था मेंजल पीनि ने नत्रा था मेंजल न पीरिबा मसागी पर्सनल दो मागी लेबम काय लेगे सिंग तसेंबगी मिगी पुलिस की और नतकना MR की IRB की मागी बैरक ना सोमा लेगदमनी मयाम से लोय तमंगदमने को अमुक्ता खुबान नंग था नंग खुबदा मी चाम फट ओइ पार लेकदमने नत्रा होजिकती के दोरे बैरक सु सादी नत्रा लेबम जो लेते क्वार्टर सु लेते समिको अदुना के दोरे मयम तुम लेरनी मयम तुम लेका दोदा फातो तो नंग बुन हे हातो बोम पुखाय गरे या तौरे नंग बम तो लावनी न को खनरि गै दाबको पुंग मा हौरे करी फादोरिगेबा अदुना पुलिसिंग जे मयम दा हलंदना थमना बा करी थरांग तोगे करी थरांग तोगे ति यंबियोबको सी अखोगी क्वाइदगी किनिंगाई ओर पोर्स सीनेबको अतै नति पुलिस स्टेशन हांग हांगदबा नतेबको मी मैनेजमेंट कमाई तोगदे मैनेज कमाई तोगदगे कमाई तोगना पुलिस की ngасagi कमांडर ओरिबा मीदुगी मखुतुदा मी चाम सनी से लेंगदन लेहनगदगे सीनेबको सिमिसा क्वेश्चन ग्रे हाका तो पाइले रुदुनेबको अदो सुना कदे मी सा फा थोर खुलाई पाइबा थोर ngमतारगदी ngamitina ko loin order lak ngamidina aduna yam thengna re akoi yam namang no yam thengna re loin order phareng ri dum thengna re ko hindi film gi akoi irang lor ka da mi sibu lor ka da khunbu lak film da ka ne tor singi hatu huran ma phare huran pharaga huran ba phari ba mi du mayam changna yairaga hali police na kaim tongdi natra police lai kaim tongdi natra adu de ka dongni huran le khangdi huran de khangdi sibu mayam ma sul lai ko aduna akoi na hojik yengsi Singapore police station sida mi kaya tumba yanana ba personal kaya tumba yanana ba thorang toge ko simi yengbiro aduga ahinda mi kaya yamna leke si yengbiro samani porom pasu samani imphal thana chu samani koin haisi ko adu muidi loi mayum da loi lei sineba ko adu de kadore hayeng nungara loi hagen ko dune ar police ki thabak sibu nungan bai thabak lab ayuk ahingi thabak ki toroi da sini aduga torobna kamai to ba tha ta hom de torop pirine si akoina mui kan dum natib ko adagi den police yengo ngasagi leiriba thaina matamam da akoina commando yam kinarami dina commando kinarami ji kai no hagi leigi de ko thabak am pha commando person mayam le ne ko mam palaro ko mui ji kai tawi mui ji mayim da halante mayim da halagadi magi nupi angang halam be am to shawri mina ko nadra kuthona buruda mi ma sire ani sire dei shawro banina mai mum mai tharam be nadra adugi thokthana bagi da makta police commando complex ta mui mayam gi lehum semi udro family tor le hel nadro matam da le mi sibo ba hoji kari semi ge sini matam da sem gi ba police ki structure mayam do hoji ne kai tharab nadro sinatro adurgadi saida police station mayam hana su kanaro ko ade den thongna le ro ai di ke dore nui nakta akto sunate nui lekai da sangdo sulite ai lekai da sangdo sulite nadra ai di saida quarter sang atum modami nadra ai family lui le ram gani nadra smile le gadi adugi akiba mayam muida panga da mayam do adugi do palan da ngamagadi police ma pang kalle ko natagadi pa pang kande ba ai da hore gum chapati thanna chatoi ni ko so ka sa moi ohum saida lum le ram ga nungna suradi kamai tawni nungoi pai sam sha pte nadra adudi ka tawna ne ge ai yana ba ngana khalo era yani am tawlo era nungoi akhoi nungoi phab da bitoki haidni samare adudi ma ko me dana hore nungai dana adu mayam dunu su ka dore khai phaba police officer ni haido ne dro thodu wathok thon da ba mi ni haido ne dro law and order ngak pa haiba sidi mapun si kat ka ne ko kat ka dore mapun si kat ka dore mi do are am da mapun si mahang do ngote ko phaja niom niti niom chomba thoksil mayam ma thorang mayam ma tawra ka du da thabak tawdi hayo ko soidat cheba nadra adu ne ko aduna secret ko secret pan karai de thami
ko source ta piribra natra kamain tori masi audit taw yade ado amtang yeng haningi na ai swai thang okay thank you very much thagachari ai pabung dong lak jege pabung nakalam da khoi osa hemantan haibiri ba secret fund gi matang ji masi kamain thido kadoino haibe matang si masu kagino habada pabung khoi gi police officer macha ama oya kanda magi laiba income jiga chana dana yum sarak pa tongi ba gari chana da su pabung koi uda ba dinate masum ba mayam se ngasai pabung su ban bi ba thaina gi ga hajiki ga khenarak pa se taseng na hajik se soidare iba mayam se mode of recruitment da soigrabra haiba gi wahang am su amu lak pa pabung adugi mathakta mu zahimantana panbiramba lairiba police department sing sigi modernization si lairiba ko gi 21st century siga ichan chana dabagi ade makhoi gi su grievances mayam ma laiba su dung lairiba masig matang da khoi gi ojang ma nang sai panbi gi ba chief minister da duma home paishan ba simang na su haiba grievances sing se thokpagi ko sama oibra haiba gi wahang su ojana thamni se sim tang pabung gi ba moti kari kamain thamini ba khoi ge adum soi bade yam lai reda soi base kari hai ni police ki main power je misuse to ba aju ga sai ya kanona su tam reda na ko icham chamba chief minister ki post ma da matang da kanang nga amne facebook ta post me to ru da su police misuse to raga ngang do ko ta phan ba kholan ba tauba adun police ki level machinery je sin na do pham da sin na da ba sin roi da ba pham da sin na ba yam yawi hai ba ai sa mo na thengjaru thengna ba koi kun gi ngang ma mai whatsapp ki status da hani gi ex minister si matang da kai no ma post ma thaga lu ya dum phai from party ki laktan police station da ka zum thami adi sp nu speak kai ta tongam de ada leiba higher authority jina higher ko sine higher ko order do leibni na even sp bau kaim to gi de thadok ngam da na tum jail jawi ko ya tum tung kon bail sum lawi hariba ar police si na ga da ma pham da sin na da ba sin na ro da ma pham da sin na ba si gi thabak sim ma di tum later banate zai tamo ka no na hai gi da angam bana ha police housing corporation se contractor wai me se masi masu yam sieng o phom ni yam ra hai su mi police housing corporation se thangai seng be di thaina manipur development society na deposit mayam loraga tor me hari ba ayu chief secretary wai mi ko manipur gi development society sida paisa se mama department gi health department education sports adu mayam deposit tawdna ma se big crowd organization do contractor so on tho air ba adu ge scandal tho e khole no ji case mayam lai gare ko in the same way manipur police housing corporation so hayeng khara thigalu raga masila scandal thorok pa yabagi chance probability yam lai hari ba kaina man housing tawri ba thabak se so thabak mayam sing si man taw go do ba thabak se hena yam hena pwd da deposit to go yaba se tawdana police housing corporation da deposit tawi tawri se gi madam se police housing corporation da engineer lai hena competent we hen tawbuna te hari ba kana ba ma patronize to ba adu ma so bu mi ma le ba maming di palaro hari ba ma gi direction da dumai tawna tawrum mane hari ba ko even pa police housing corporation gi se ai chief secretary on chairman oirami chairman oi matam se matam do bhauri yam kana police housing corporation ai nixim da 2017 bhaudi yam kana so wa thabak yamna chaw se to se thengna de 17 gi matung da no wa bjp gi sarkar lak pa da gi ni thabak ayam se moi deposit to ri si bo ba masima ada tamona hai sita yaning ba manam Ojiki police personnel mayam sing sigi welfare haigadra mokhoi thabak to goda mokhoi na without fear and favor aki walai tana thabak to na boi dong ta mokhoi gi secure environment ma secure housing piba ma darkar le hari ba jai kanu hemantana su harami ba sai thabak to raga policing sina hajiki counterinsurgency operation da to reng khalase ba mana lekai da halaga yumlak to khulak ta leima tam ma sep oi di hari ba adana mangon da dum laga kano to go ar hana to si bu yaw re ko command gi local hoi kari o si gi hena ko loi tare ko adana mokoi da secure oi ba adugumba environment ama create to gi har ga di mokoi gi police ki khakte oi ba sep oi ba asagi gated oi ba housing colony darkar lei hari ba masi sana ra bai koi
masi government fund allocate to hom thui aduga masi thawak phajana tawna ba adugi makoi de encourage to gadabni hariba adai atopa mana hojiki issue se situation se koina kano to se maruaina hojiki tampaki di yam pharabrain khale hojik lei je hogi ba kano singda kano to godagi di hana leiramba 2002-3 ga dwai leiramba tamdari manipur se situation se Maitegi insurgency ki problems in government office properly function to but yam disturb to hariba masi hai adna kachu mind to bigno this is fact hai tare adu adu matung da yam phagal improve to dra hojik di yam phare hariba adu hojik leiba problem le sidi singi lamsing sin hariba se se ki ta gera naga ta gera masira problem le si kari marang wino hai da khulai pai ba mi sing se naga gi or su khulai pai ba NACN masi bharat sarkar ga ceasefire agreement to kambu sing se makho ye game khakta da leitana makho ji mapan thol e government office la e bazar da la e in the same way su dong na ri ba kambu su khulai pai raga bazar da la e adu ro boi de makho no khulai pai raga freely move to raga de police na kamai dong na makho je thengna bada makho je khatang arubam oi re hari ba adu makho ko thengna han ge ba ta raga de we have to send out a strong message. Smai dong na freely illegal oi arms by the neck by society da equai community da masi natraga bazar da office da lak pasi yadi have se khangan ba masang yari ba aduna bharat sarkar na hoji phau da la kana to ri ba thabak se naga gi ceasefire agreement 1997 na to ba adage kano ge na kuki gi su ge 2008 to se these asigi ceasefire sinasu manipur gi situation se the hena phalanda bada adum mating di pange hariba ekoi pange hojik se ekoi ge ayamana su je lokthok pero na manipur gi praja ayamana adum demand tawe hariba kaina ada masi su je leibana maram moidana kuki singna jo singna leirong hom chura chanpur kangpokpi tengnopal district hom sida ngasai law and order maintain to the war hariba adana quite a ham badi makoi disarm to ba adagi ceasefire to riba su to na riba se masigi ground rules phajana nga da ba suppose any sen gi orga su let them confine to the designated camp thangai sengwe any sen gi di manipur camp lebi se chokya yadabni mase nam da leshal hali bani hariba manipur government su matam da habudi hongna mase mit usilaga usinda da bani ba ade su gi su hoji gi leiriba khulai je under lock and key Tangadamani, Tangai Sangway disarm to one of 5 Havani. I don't know, situation say quina, law and order situation say Pananava, Santi Raksato, Hargadi, police missionary say, Lehan Badarkar oil, was it the exemplary or punishment P with the car or Hariba. Suppose under Kabadaga Yori, Wakanagumba, a reap to Wagim and the Matan, that's a Suki, Padok Tari, Kolega and Torise. Sugumba may am say publicity, Yamna Piva, must publicity period. Deterrent waiba, Kasagi Kogi, kind of Matam Sida, criminal jurisprudence, high symbol and a correction and Wibama, not Ragan Atopamana, must say preventive or Henbama, not Raga must say deterrent wibama. Deterrent waiba, the Kanagona must say, I'm going to talk the Masiguma Ramatok Toragadi, I see Kariani, Logi, Pangum Toko, Dandiru Pangani and Hydra. Kudamana Hosiki, Jiri Bangi, Mitaruksi. Nupi Honga, Honga, can obviously Hosi track down to Dana, as a Mizoram, they must party me any pie and a high say. Machine attack by the Iron Ye Kuchis Hang Yedana, Wahida, Hindi, the English Hydra. I don't know, anybody who commits a crime should not be let off. Masagi, Magi Pangam Topa, Iron Gi Matung in a Pangadova, Magi Dandi to Piba type, a Dandi Pina Bukita Mukta Equina, police missionaries say. Trial Tonova drug power the Kangdi, Amada Kangdi Tonova, Masida expertise lay at the Hoji, no technology la Aham, but the police can say, even she Parbunda, about Parbung I say, Josam Pataki 210 kilometer Mune, I met yes, the Ogo and Matikara, some Thai Hariba. But the quite a Maruba, police can say, police wireless and a malaram Hariba, Masi quite generator the Tamdra, police wireless information, Lamji the curry lady, Quali of Sia. I quite low in a police headquarter, district headquarter, may I say wireless through the Trami. Other the wireless not through internet Laramina, Kudaki, on a WhatsApp, the Kangdi, email, the Kangdi, Pau people say Lonia, Hariba. I don't know, technology is Sinaraga. Technology is Sinaraga. Suppose me,
kulai pai ba khara up to greng khala se ba ma se koi tracking to ba yai hare ba satellite ki through the tracking to bani khangde natraga aikoi na cctv sim phom kya da install to raga to bani khangde adana aikoi ge law and order se aikoi na enforce to matam da technology se na ba se yam hena se na phom darkar hoi ada aroi ba da aina haning se kai roni delhi da di police ki call to baje 100 ko ga adum roi lai ko manipur da su 100 se lai ta bidina te masi yam pajan operational oi de ri ba ari america da na koina 911 hale dina ko 911 ko matam se da police su lakani fire brigade su lakani adigi a ambulance su lakani team gudi roi lakani hari ba yam coordinated oina work se to han ba message centralized ba information je ama piraga darkar oi ba kana gung phom da crime ama thoye ba matam da darkar oi mi doctor ko su ambulance or su na ta mayam se rush tong na ba adugi system se mase pagal hanar ba to ko su darkar oi akoi gi leiriba manipur ki police ki control room se amuk hena strengthen to raga afang khudimuk any crime ama thorong matam da information piba intelligence piba intelligence se sina power ni hari dina masi power se pi dina nga sai situation sing se control to ba mara laiba mi sing du book to ba adug mai phangkom thokpa cherak to phangan ba se police ki mathau ni ana aroi ba da mai dong thamjage okay thank you very much babung yam mari chumba warol thambiri loishilak padai ojangam badalak jage ozana kalama rom da ki police department sing kogi makhoi gi mathau si documentic responsibility se laibak ki law and order ngak pa mi singi properties amadi punchi ngak pa documentic makhoi gi responsibility se sawe adumakku habdi any only not only in police department khatanate manipur gi wenedi adum khoi gi department khodingi koi political involvement hekta laiba adubu hari ba yamna maroi ba koi police department si the political involvement yaurok pasina su maram oirakanda tawgadaba thabak moina initiate tawgadaba thabak singse mapung phana tawba ngamdabagi achauba mami su tarak tabasina maram oirakanda mangshilap pasina maram oirakanda koi ke hani makoi da thajaramba makoi da koina ullamba respect se handarak pagi achauba ko sama oigadra na su khalle oja sigi matang di oja ge ba mot se kari comment meaning ahambada manipur government na posting policy ma fazna clear piba oc ama chahi ani amu posting to hrabada chahi ani laini unless disciplinary problem lagtradi similarly constable hai gadra magida police system da laigeda wa staff singdu moi gisu chahi asuk laini chahi ani baude bhongoi aduga report based tawni posting the interfere to bidaba clear cut posting policy to be implemented correctly koi no kare favoritism ai tare ko adu arbadi police si fajana magi thabak ta pride launi harauni adige chau kare ani haraudna public dai fajana seba tawji ga harakani adike second point amana chain of command dig amana sp the order piba sp amana inspector piba inspector sub chain of command si maintain to biu chain of command he kai gradi direct dig में direct oc da piba da sp ni ki through the pige da oc sing si sp ki makhani my SP district to gi and direct order PB daba madu police to violate ram tawi Indian Army the 62 the violate army adubu 62 the lesson learned to give the Indian Army survived to ko similarly Manipur police the su violate to biganu chain of command maintain to view DG police na next additional DG to piba additional DG na IG to piba IG na DIG to piba adu ke commando maintain to view aduga at a lower rank OC is a junior most in the chain of command aduga thabak di OC ne to godoi ni na OC ki posting stable ohen view OC ki discipline stable ohen view aduga training of the OC and his staff regularly once in every 6 months kumba once in every 8 months circulate toraga training to view adu the police ki morale high hoeraga they will keep the law and order in place
aduga simisu kaubiganu akoi manipur da sidagi moirang thobiu sidi mapyum khudi magte motorcycle nataraga scooter natara car am leire public si train mobile haigadra transport to wadre adra police to equally equipped obiro police station singsi kani patrolling vehicle thambiro patrolling vehicle police station khudi magda legedawni police station do na magi staff to patrol to pathaga bagi duty magi area of jurisdiction da adu orabadi law and order fajan maintain do mafam khudi magta leite gari sai ahama da haije kibdo adwaina police vehicle PBU maintain to view discipline adu police station and OC is the most important in the structure aduga other armed battalion leiba sing dusu moigi training moigi discipline aduga makoi bu misuse to bigano armed battalion se adu when Manipur police ki morale high horakani they will be able to live up to the expectation of the Manipur public ko asine aine khumjariba. Okay, thank you very much. Yam nuaijing asigi pochari ba topic asida khoi tongan ba panelist amna masa masa ge ba warol kaya ma thambituna mapung phan bi bugdamakta han panelist ahumokbu Northeast window ki mai ke tagi thagat ba phongdokchari. Thank you very much for joining us and sparing your precious time. Loishila padang asigi pochari ba topic asid tongan ba panelist ahumgi tongan ba wari thambira ba matung khoi gi lairiba khoi gi police station Hengalaga sud yam tangai padana khoi thambiriba khoi panelist sing si warol si tazaraba matungda khoi yum ama sabadi lai yum se house tagi home all han bisine yam maru oi base masida awat pa sing si saraga su leiraga su linkatlaga su wat the sing grievances leiba sing si department na dugi lengak na matam jana yengshin biraga khoi chap chaba khoi yamna modernize oi ba tuhumba akhoi police station ama ohen basu mathau tai maduda natana adumak akhoi laiba akhoi police ichirinau sing khudingmak loinmak akhoi shoi haiba maktin achade adumak khara makshu khoi yaudaba nate habadi laiba masagi pairiba power se misuse tawbasu dumak khoi udabasu nate masi maksu dum ui masimakna laiba khoina hana respect leirambadagi leiramiba respect to handar nabagi chang akhoi room amakak yam chawna oi masimaksu akhoi lamdam sigi oina khoi law and order mioi bagi khoi miyamgi life amadi properties ngak sheliba singsida achauba trust ama thajaba si mangdana bagi damakta khoi leiriba ichil naw singna masigi decorum sing ngakna chatpiragadi hena khoi miyamna haidi ahing tumdagi mayamna khoi damakta leibiraga tawiriba khoi thabak thoram singsi khoina su dumak masigi chap chaba ikai khumna basi miyamna sungsoi soidana thamlakani haba warol se thamjaba loinana masigi winadi khoi miyeng tabiriba khai punamaki mafamdagi kaina ba yathang nizari. Till then, take care, stay safe and good night. Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba Babina Hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kunhen bada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangmada amuk kari gi chatlugani aikhogi manipur da su hogikti awang bathaki healthcare famglabada matam mangan biraganu sel hena tingan biraganu aikhogi specialist singdagi malengi apaba thaki layeng patak yumpam oiba service lobby Babina Hospital where hope meets compassion akupam role gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Khabai Soi Imphal East Lengsin birau natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call tawbirau. Welcome to Uttaranchal University.
Central Government ki thabaki exam mai pake khallagadi kari pagadabano khangbadagi kari paroidabano khangbana hena maru oi Russell Coaching Institute mayang Imphal SSC Defense samadi banking exam singi tha taruki boarding ki course hauzaragani mafam asida boarding da leiba satro khudingmak thabaki exam singda written da 100% success oiri mafam asida saknaraba retired Navy Air Force samadi subject expert singna takpi tambiri boarding da leiba satro sing nomada pung tara ozaga loinena larik pahanbaga loinena pung amagi physical training su pichari mafam asida subject khudingmaki shortcut methods su takpi tambiri akaknaba sit masing kun khaktani yaubiningba singna mayang Imphal Bangun buya leirakta leiba Russell Coaching Institute ta lakpiraga registration tawbihau natraga akupa marolgi damak mobile number 8289 833 957 da contact tawbirau